Kunalento kade ngiyibuka la ama-statistics from IRR ukuthi i-DA iyona esilida manje and then esidlula u-ANC. Uma ngahle kungathiwa leyo nto leyo iyiqiniso ngempela, kuyobe kuchaza khona ukuthi uRamaphosa wenza umsebenzi omuhle kakhulu according to the statement esaphuma ngo-2019 sokuthi ukuthi uzoqeda ngo-ANC. So kube kubonisa ukuthi uwenza ngokwezinga eliphezulu umsebenzi wakhe. Lokho kokunye mhlasimpe kunzima ukuthi siphikisane nakho because uma ungahle ubheke ama-elections asanda kuba khona in KZN ukuthi i-MK party iqhudelane ne-DA not no-ANC because ibiqhudelana ne-DA, okusho ukuthi ngempela ngempela lento lena ingaba yiqiniso ukuthi u-ANC ulentuza u-DA uyakhula and u-ANC ushona phansi. So okufanele kwenzeke ama-members ka-ANC ukuthi avikele uRamaphosa because is the president, but okubuhlungu ukuthi the more kwenzeka lokho the more u-ANC ushona phansi kakhulu, and futhi nabo ayikho into abangayenza because if umuntu esabekiwe esaphakanyisiwe kufanele kumvikele ngayo yonke indlela regardless ukuthi kwenzakalani okanye abanye bathini, because kufuneka nikhombise ukuthi niyamtrusta upresident wenu. Into engayisho nje ngingasho ngithi good luck to ANC when it comes to 2026 and 2029. Enye into engiyibukayo la ukuthi uZuma is winning, uyathanda awuthandi, because uma ubheka wathi u-ANC ukuze usebenzisane ne-MK kufanele kuphume uRamaphosa because he understood the mission, and i-arrogance kaKhongolose ayivumelani naye, right, but the time ingavumelani naye the more ifa kakhulu u-ANC, and if bayamkhipha still futhi uzobe winile because kuzobe kwenzeke lento lena ayifunayo. So at the end of the day he's going to win.